duraan waliif qodee bakka bakka fidee waliinis barbaadee guulantisee jaree ulfinaan isaan mudee kanaaf ahlii ollaan isaaniif gammadee. Duuti faalan qabduu falliduu adu'aa falaa qabaattee ilmoodhaalu ta'a tana ta'uu beekee zaydilleen jaramee kitte nama olee ol aanaan yaamamee. Oduu gammachuu dhageenyee jila khayrii irratti hirmaannee namtu asii wal geenyee hunoota aanuu laafnufnee zaydii fi daarillee har'aa wal fuudhanii karaa sunnaa irrattis ni hidhatanii. Jiruu qobaa irraa qindii filattanii wasaasa jiruudha garlaamaan qabdanii wajjin tabbaa bahuuf bagaa tokkomtanii. Namni nama ta'eef kabajaa argachuu ilmaanis daddalee ol fuudhee dhungachuu dinagdeen sooramee horee bobbaafachuu bultiituu bu'uuraa jireenya gammachuu. Oduu gammachuu dhageenyee jila khayrii irratti hirmaannee namtu asii wal geenyee hunoota aanuu laafnufnee zaydii fi daarillee har'aa wal fuudhanii karaa sunnaa irrattis ni hidhatanii. Guyyaan har'aa kunii bargooyaa keeysanii abaaboo biraadhaa bareenni keeysanii dhamsiisinii qabnu haqa walii eegaa sira shari'aatiin waliinis jiraadhaa. Zaydinis Alii Dareenis Faatimaa ilma ilmu argaa raha keeysa limaa nama sa'an horaa jaalalaan dulloomaa rabbi siin haa godhuu fakkeenya caalamaa. Oduu gammachuu dhageenyee jila khayrii irratti hirmaannee namtu asii wal geenyee hunoota aanuu laafnufnee zaydii fi daarillee har'aa wal fuudhanii